Palo ya ditlhaselo tsa balekane ba LGBTIQ+ mo nageng e a oketsega. Fela bontsi jwa dikgetse tseno ga bo begwe kwa mapodising ka ntlha ya ditlhong. Mokgatlho wa Access Chapter 22 o emetseng ditokololo tsa LGBTIQ+ wa re e nngwe ya dikgwetlho tsa bona ke gore bangongoregi ga ba tsewe tsia ke sepodisi fa ba bega dikgetse tsa mothale ono. Mokgatlho o ne o dira ditshupetso kwa ntle ga kgotlatshekelo ya magistrata wa Pretoria e le go ema nokeng Mbulelo Matolwane yo o bolailweng ke molekane wa gagwe beke e fetileng. Melelwa o tlhageletse ka boripana kwa kgotlatshekelo. Ba lopa gore tshiamo e diragadiwe go latela go bolawa ga Mbulelo Matolwane. Go begwa fa Matolwane a bolailwe ke mokapelo wa gagwe e bong Jackie Mothiba ka go motlhaba ka thipa mo molaleng. O na tlhokafala morago ga gore ene Mothiba a mo ise bookelong. Re batla go etsa bonnete ba gore a bolaileng o etsa bonnete ba gore like ha tlhola le kantle gobane re le community ha re feel re le safe, so that's why re le mona go etsa bonnete ba gore ha thole baili ebile ha tswele kantle. Mokgatlho o ngongoregela gape gore tiriso dikgoka e tlhagelelang mo setlhopheng seno ga e tsewe tsia. Ke di-case settings tse leng di ngata haholo a di bone justice gobane ha re ya di-police station re lo bula di-case ha ba understand batho ba tlameleng ba re thuse maponesa le ba sebetsang dikhoto jwalo jwalo. We as the FHR further call upon civil society, government and communities, and especially people, to report these incidents to the appropriate authorities, the entity and the national RTT. Closely monitor such cases and have a record of ensuring prosecution and accountability. Hate crimes against LGBTQIA+ people are not acceptable. Mothiba ya go dumelwang e le motlhankela wa sepodisi sa Metro o tlile go tswalelwa go fitlha a tlhagelela gape kwa kgotlatshekelo. Molemone motho wa SABC News, Pretoria. Kgante jana re go boditse gore Unisa e betse tona ya thuto e kgolwana Blade Nzimande lekwalo thibelo la go baya setheo seo ka fa tlase ga tsamaiso. Setheo se bega gore kgato e witlile go letlelela tsweletso ya dithendara eo e bakang bonwenwe e leng bothata bo setheo se samaganeng nabo. Maikutlo a gago ke eng ka seno mme o tsibogile jana mo WhatsApp. Fa setheo se bona ile setso e maleba a go nne jalo gonne Afrika Borwa e bodile ka ntlha ya bonwenwe bya dithendara ebile ba eteledipele ba tsweletsa bonwenwe ka one tsela ya dithendara. Nna ka nnete ke ema le Unisa mesebetsi ena dithendara e tletse ka bobodu bo bongata haholo ene boholo ba mesebetsi ena ha ke be fihle pheletsong ka tsela e loketseng o utlwa so kae ditšhelete di juwe jwalo jwale ke re ka nnete Ntate Nzimande a ke le emeng hanyane re le setšhaba re utlwile ka taba tsa dithendara goba ha di re sebeletse ho hang. Tota go bua nnete mo nageng ya rona mongwe le mongwe o itirela hela jaaka a batla thata yang mo dithendareng e tlhoba boroko mme ke nagana gore tharabollo e ka nna nosi fela ga puso ya rona e tla fedisa dithendara tse di dirang bonwenwe ka gangwe ke nagana gore e ka nna one tharabollo e siameng ewa. Lefapha la ditlamo tsa puso la re Transnet ke sekgoreletsi sa kgolo e ikonomi mo nageng ka ntlha ya fa setlamo seo se aparetswe ke dikgwetlho tse di diang kgolo ya ka bonako. Lephata la meepo la re le dirisa diranta di le dibilione di le 400 ka ngwaga go tsamaisa dithoto. Transnet e boetse e ditabeng hape kgetlong lena e hlalositswe ka gore ke kgopiso bakeng sa kgolo e ntle ya moruo wa naga. Lefapha la dikgwebo tsa mmuso leo Transnet e ikarabellang ho lona le re diphephetso tseo Transnet e tobaneng le tsona di thefula moruo wa naga. We want to bring the functionality of the economy because if the economy does not function, it can't grow. Transnet is a stumbling block currently for that growth. We just have to resolve that issue so that the economy can grow even in all sectors so that then people can get jobs and then we can then begin to see our economy percentage going up. Setsebi sa moruo le kgotleng la dirafshwa Afrika Borwa Hank Langoven le re industry ya dirafshwa e thefuleha haholo ke ho sa sebetse ha diporo ka hare ho naha. Langoven o re sena se etsa hore tsamaiso ya thepa e be boima tšheleteng. The logistics constraints due to rail capacity problems and harbour capacity problems are a major concern for the mining sector, to such a degree that about half of exports earnings are actually affected by this.
Lefapha la dikgwebo tsa mmuso le re diporo tse seng maemong a hantle di tlameha ho lokiswa. We have to work very hard in terms of the rebuilding of our infrastructure network in the country. There are certain areas where the train can't go as it used to do. Ha ho so hlake hore ditjeho tsa tokiso ya diporo e tla ba bokae. Selwane Gagau, SABC News, Mahikeng. Mo metshamekong setlhopha sa banna sa cricket sa Afrika Borwa se tlile go tsena mo motshamekong wa pula maribogo wa sejana sa lefatshe le ditshimega tsa 1996 Sri Lanka kwa Delhi ka la Matlhatso jaaka bommamoratwa. Di-Proteas ga di a nna le ipaakanyo e namatsang ya motshameko ono wa bona wa ntlha moraga gore motshameko wa bona le Afghanistan o phimolwe pele o simolola ka ntlha ya pula. Metsotlhe di apere tshiamo pele ga makgaolakgang a letilweng go gaisa a MTN 8 kwa Moses Mabhida Stadium kwa Durban ka la Matlhatso thapama. Ditshimega tsa Lekki Mamelodi Sundowns di tlile go thulana le basireletsi ba sejana Orlando Pirates mo motshamekong o ditekete tsa ona di rekilweng tsotlhe. Batshameki ba ditlhopha ka bobedi e ne le baeng ba puso ya province ya KZN kwa dijong tsa sefitlholo go sa legale gompieno. Orlando Pirates le Mamelodi Sundowns di setse di kopane gabedi fela mo makgaolakganyeng a MTN 8 fa e sale kgaisano e tlhomilwe semmuso ka 1972. Ditlhopha ka bobedi di setse di kile tsa kopana mo motshamekong wa league ya DStv Premiership mo setlheng seno. Mo baeteledipele ba Loko Sundowns ba fentseng Pirates ka 1-0. Go le jalo, ditlhopha ka bobedi tsa re motshameko o latelang o utile go farologana thata le o fitileng. We'll do our best as the team, as the big brand that has got loyal supporters, and many of them that don't change because of trophies. We'll try and represent the brand with pride. I do not want to lie and say I think Sundowns is going to win tomorrow. It's going to be a very difficult match. Both teams are good enough to win this trophy. Both teams have got what it takes to win this trophy. Motshameko o solofelwa fa o tlile go thusa thata ikonomi ya selegae. It is displeasing to note that the hotel operators and accommodation establishment are reporting that 4 and 5 hotel stars are already doing well. This weekend soccer clash coincide with the end of the school holidays. We expect the accommodation bookings will spike, benefiting establishment in and around Durban along the north coast as well. Diheke di bulwa ka ura ya bobedi thapama, mme motshameko o tla simolola ka ura ya borataro maitseboa. Motho wetso gopola gore dikgang tsa rona di teng mo mafaratlhatlheng a jaaka X, YouTube, Facebook le WhatsApp. Dikgang tse di latelang ke tsa Sepedi ka moso. Mogedi itse gape gore kanala ya rona ya lehae ya bonwa mo SABC+. Maemo a bosa a latela kagiso.